Аяқ киімді салдым, ойынға дайын. Нуса балам, орамалыңды ауыстырып киетін киіміңді ұмытпа. Жарайды, анашым. Тағы да не қажет еді? Есіме түсіре алмай тұрмын. Айтпақшы, сен алғашқы көмек көрсету қорапшасын алдың ба? Иә, анашым, алдым. Мен сенің су бөтелкеңді әкелемін, егер сен әлі алмаған болсаң. Анашым бүгін бір түрлі толқып тұрғандай. Жарайды, анашым, мен кетуім керек. Нуса, تركت آلاما وحنين في منزلنا كان الدفء في منزلنا كان الحب كان العطف كانت أمي هي من أشعل ذاك الضوء Нуса, Футбол мектебі, оқушының жеке деректері. في كل صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح يا أمي أقطف دوما Қанеки, өз қақпаңды қорға. رحلات أمي منذ سنين تركت آلاما وحنين في منزلنا كان الدفء في منزلنا كان الحب
жарайсың. ضوء أبعدت الكلام مسح برفق هذه الدمع يهمس بحنان وبحب أن أعمل وأكون الأفضل ضوء أبعدت الكلام مسح برفق هذه الدمع يهمس بحنان وبحب أن أعمل وأكون الأفضل دينا دنيا سعيا همة دينا دنيا سعيا همة دينا دنيا سعيا همة أمي سبقتني للجنة Анашым! Рара, анамыздың дәрісін алып кел. Су ішіп алыңызшы, мен қазір. سارت الطرق للبيت تنتظر قدومك يا أمي أمي قد أصبحت أكبر سار يا أمي 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 رحلات أمي منذ سنين تركت آلاما وحنين في منزلنا Керемет, рахмет, анашым. كان لطفك كان Бәрі жақсы ма, анашым? Иә балам, бәрі жақсы. Сенің есіңе салайын деп едім. Сен ең күшті және ең батылсың. Балам, мен сенің кез келген қиыншылыққа төтеп беретініне сенімдімін. Алға, Ғатай, біз сенімен біргеміз. Рахмет, анашым. Ассалауму алейкум. Уалейкум ассалам. Уалейкумассалам. Алға, Ғатай, біз сенімен біргеміз. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Алла тағала үшін сыртқы келбетіңіз емес, таза жүрегіңіз бен адал жаныңыз маңызды.